Mama wakwaba midi ede ajoa search me. Mestre na wa subscribe to my channel. Near notification bell on the so for more news. Kebot eye blogger na impempi no okasa de ma NPP amayokro no. Na Kebot na okase ni se ma okay na ne se. Eye abra oman penida da His Excellency John Dramani Mahama eye president no. Na breso ye Ghana fo Dumso a enya asem keto akra. Na sa Dumso no de ense bebre ebai amanfo bebre na ehwe omo adehye wo Ghana hanom obi wo honom a o hospital a omo eye no operation na light edum ne nipa ko ne se bi o afrim na Kebot kire se sa enkrofo yi na eyade a esese omo boaboa omo ho ano na omo ekabom na 2024 omo to aba no de etia omanpenida da His Excellency John Dramani Mahama ese omo ekai yawa omo ekom ewa brana Dumso ekoso wo Ghana han ma omo ka kire omanpeni dada John Dramani Mahama ekan na wanfiye na enam so omo de ehwe omo adehye ni ntino 2024 ese omo to aba no de etia omanpeni dada John Dramani Mahama na Kebot kire se Ghana fo ye wefi adentem dodo incident en omanpeni dada enka kire se ye was short memory. It was short memory and part because the NDC for EDM fame no and sesen Ghana ni bia eto aba ede ema NDC amayoko ni bia ni entin se ma Kebot ede etodwa campaign di na we sene for baby ye be kakao ye be kam papa na de yem yan se omutimi use strategy ko house to house e ko market to market na this MPP for nada this time e was mo ko house to house market to market na mo kakao because short memory ni do so ntino amanfo wure be finti mo ko drunk of attention mo kan krofo omo a obi abatan fo mo no moma ene omu kunu ewu at the side kumase e was because of Dumso they get kunkum wo abusiafo men kam yaw omo wure mfi da e wo Dumso breso na nya ban bi mo aba wan kase mo telephone do so enne the time on 28 population 28 million and 32 telephone in Ghana for use no times 3 than before and so light is so light is so president make why the obe use is say Ghana for come on to na omo hwe sika se na sika empede de nti se unye sika timbia no way din na onyi sika ntini o toku ntini de mo ko agun otu le sika mpedede ni na yanyum na be yedede na we abeda ntrande wa ni obi atemu na do bae mo nche me one particular person ya mo say wa begina bonti am make comment edi Ghana for atem sika mpedede NDC for mo ya chese na dane na yen se be yanka be atem dibie aso nyatem dibie ni panti no ho asinti ohin bi fi voter road be share nem kete se me ma obosumi wa ma ya no asinse o se wa hweme dia na wo sika dia ye enu o mo twese na be ye se atem dibie e wo bre na atem dibie ama ohin na se be pa kufu ado che so wankasa yi okwa asante road enya nkofo bi ma ekotutu schema presenters e be busi an question say o mo se wa anya kwan ya na o se mo se mo nto a yes or 2000% or some to munyai amount for say I already need the this san kwase su ni ban no why nye we ye nto ba why nye we enti onim se ade a we ye ne papa wo ba esen se wo pese wo ye bi mo no personal ne wanya in personal nti no da fa ho ko ton kwase aba ko tumo Mahama na oba na wo cost ogua oba na wo nye light nye wadwuma oba na oba school fees obetua mi kofi enkame okwasia ana age udwan kora kotuma no se ya na ye okwan ya wontu ma wontu oba ma mi ne ba afati me sa kwan no na ndis bo so no uye yense ne ge so buza ho se omba ye ma omo anye nti so sa tuma ndi ma oba ye ma wada wa gi mu senti no na be da dawo no ato ma mo wure fese Mahama so be gina kuma se ka kire sante regi phone na se mo ye de gold ye as particular mu nyi aye nti mini mu ni asem bia bi mo wure fi mo papa we nkwa sase no ne nsem fo ka Ghana a kire Ghana for na oguso ka ni enya nkrofo me ne mu gusu na mo
esan bo praise no na obi atimi afra nipa enkwala 2 million 2 million per every term tio mo hoka bu amu biani di forget about school fees no busa say 2 million kids na enkwala no mo go school no every person bia no me pa wo de wo tie me wo calculator bana me hwe fa say e bana hoka 10 cedi times 2 million never mo ye die times 10 million 2 million per term a day biano for times 2 million na mo trontoa na sika aban we spending wo ba unua wo fa ase unana unua bi ba that time no awo ba ya wo sabe kan kwasi asem se enuani na nkwala ni di no ne nkama kra no enye fit for nkama enye papa se nkama kwa bedi enuani nkwala di o school eye mo dokun banku bayire the same nuani ni bia so na ye di ni fie ne nuwa na se bia omo nuwa no e bia na kade ni nkoyi a unya ne 100% Europe ha busa country a wo so a o man obi ko education for free SM FDM for free SM mo host boarding busa mo ye mo kan kire me na me nya trofo mo ntro country ni mra say hostel free wo da boarding free wo di free ni for school fees mo kire me you can mo say no nko a more achievement than any president ever in history of Ghana back was him. There is no president that achievement we she COVID year one man for name I fit make my phone negu fie I can just 1 month na 1 year make my phone apart from nurses any doctors and the cold man and so ban we tio be from A to Z. Dia obetena so na COVID yin ho na problem bi yin ho no etimi tena so for 3 good years ni am 3 months salary teacher for some say me boa na we mon trust na mon koso anim ho abro mon trust na mon ko frama ha ma say na the time let's go nyam be twem kama akoma nyam be twem kama akoma oba ni ahwe teacher for ni nipa na nke ni kwa say na nurse for kese nkomu bio ma no kasa akufo do ba ho enso mo ne o ma say flas e binum esu se mahama tam ko no mo to mo enyemwa tete na tete na nkofo nyi bia pempam teacher for e pass you out foforo me say 3 good years you say me bo meka nya ma 3 months salary enso COVID year na o man mo e din na no mo to say COVID sika ba o madi ni utifie na